तुकै लागि चाहिँ परिणाम वही उन चाहिँ नेपाल सरकारले त बालैमको भक्तजनपी कने चाहिँ छोरासा कोसे भक्तजनपी गन ढाल अनुवय गुरु 26 लिडियन बिजौ जिबी गन वे मला ढाइ बिजौ जिबी अनुवय एगा चाहिँ सारा भक्तजनपी स ढाइ चौडु छिगो जिगो जिगो जी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब जोजलपा छिउ जनवाद छिउ येन्डिया दसले मध्ये चाहिँ ना जाऊ जनवाद दिएग वो चाहिँ दिएग देखिउ जे सन्दर्भ दुने भारत सरकारीय प्रतिनिधि नाप विशेष कट स्कुलिङ याना सल्ल बल्ल ब्याका 2072 साले भोखान चाहिने छोराछन् क्षतिग्रस्त जुगु जगह त पुनर्निर्माण याउ सन्दर्भ दुने भारतीय चाहिने गण्यमान्य व्यक्तित्व नाप सम्पर्क तया खलाना थो चाहिने ज्यायामा नि देखा दिउ खतया चाहिने स्कुलिङ यानो उपति खजुल वे स्कुलिङ या परिणाम चाहिने नेपाल सरकारले त भारत सरकार नेपालले भोखाबोया चाहिने सम्पदाले क्षतिग्रस्त जुपति सम्पदा क्षेत्र चाहिने भारत सरकार देखि बिउ चाहिने सम्झौता कथ जन्मा दियो ना दसले मते नापाउ काउजुल अले वे प्राथमिकता तया जन्मा चाहिने जग देखि सन्दर्भ दुने नेपाल वो भारत सरकार चाहिने दठी सम्झौता दिया नेपाल सरकार चाहिने टेन्डर नोट याना चाहिने टेन्डर याना टेन्डर काम व्यक्ति चाहिने छोराछानी तन प्रतीक सानो सुरुवाल वो पवन देवी इन चाहिने थो टेन्डर लाख जुल थो टेन्डर चाहिने 6 करोड 26 लाख 645 रुपियाँ चाहिने जुल अले थो चाहिने जग चाहिने देखिउ चाहिने सूर्याउ चाहिने 2021 फेब्रुअरी 25 निसे सुरु यागु ख सम्झौता कथा 2023 फेब्रुअरी ले चाहिने व सम्पन्न या माउ ख तर चाहिने छोराका रासा सम्पन्न प्रोजेक्ट चाहिने सम्पन्न या माउ 2023 2024 या माउ तर चाहिने छोरासा 13 महिना 14 महिना चाहिने वन ढुङ्कल आटकन चाहिने छोरासा सम्पन्न जु मोर्नी जगत देखिउ सन्दर्भ हेतुने नेपाल सरकार व भारत सरकार लगानी अनुदान बिउ जुल नेपाल सरकार टेन्डर याउ जुल नेपाल सरकार न चाहिने ठुके पुरातत्व विभाग आदि इत्यादि पिसन थो चाहिने मन्दिर चाहिने 2 वर्ष चाहिने कम्प्लिट या माउ चीजे चाहिने विशेष ना ध्यान मतसे वेक पिसन चाहिने याद अले वो ठेकेदारी तल सुनमाथि सुगन जुल अले ठेकेदार तेउ चाहिने नेट छुटुले टाइम थपे ना यंका चाहिने छोरासा नि बजारे भा ठिके जुल या आदि इत्यादि वो प्रशासनिक भाषा तया चाहिने छोरासा इमसँग चलके दिया पुदी जुल तर ठो सन्दर्भ हेतुने काठमाडौँले चाहिने सकसिया अति हे लोकप्रिय जुपति सी करुणामय जनवाह दियो भक्तजनपी तस्क निराश बेचौडु मलाई तस्क उत्तेजित बेचौडु गुली दियो पिनी तया चाहिने छोरासानी पूजा आज यान्छनि तो तस्क गलत जुल तस्क मिले मजो लगा चाहिने छोरासानी जनता त तस्क आक्रोश जुल वे सन्दर्भ दुने विभिन्न मितिले चाहिने विभिन्न कठौ यो चाहिने छोरासा मिटिङ गेचना ठेकदारी त पुरातत्व विभाग पि शहरी विकास पि मनु त नापुन चना समयले चाहिने ठेकदारी त चाहिने छोरासा करा से करा कारवाही मा ढयु कठौन न निर्णय न याउ ख तर ज्याजुल हान वय ढिला सुस्ती ए जुली चाहिँ अले उखुनी हो लास्ट मिटिङ गे उखुनु चाहिँ जुपति लास्ट मिटिङ गे छुजुले रगा टगा ढाबले आठो ठेकदारी त ठु किस्म चाहिँ चले जुइ मखु आ वो जाया ख लगा टगा ढासा वो बोन पेपर यामा छौ लिखित प्रतिबद्धतायामा छु लिखित प्रतिबद्धतायामा टगा ढाइबले वे हाकिम तेसा थाउ कि ठेकदार कने चिस जमयाक लगा ढासा ठेकदार चाहिँ कने वना चाहिँ सर्वोच्च अदालत मुद्दा तेफु एजुली चाहिँ वो ठेकदार चाहिँ छुडामा ढाबले थबले चाहिँ जी सिरेकिउ अबले सिरेकी मपटो लगा ढासा जु कन्ट्र्याक्ट चाहिँ थोय पत्र चाहिँ छुडासा वो चाहिँ रद्द जी कानुनी रूपमा गणन हुने मको कानुनी रूपमा चाहिँ जित गुली सजाय बिमा ख जित सजाय बिउसा चाहिँ जी सहर्ष स्वीकार्य या त्यही चाहिँ छोरासा लास्ट मिटिङ थोय निर्णय जुख
तर ठो निर्णय जुले चाहिँ ठेकदार न न्ह्यानेदु पुरातत्व विभाग भी न न्ह्यान्दु शहरी विकास भी न हाकिम त न न्ह्यान्दु अले ठुके चाहिँ छोरासा भारतीय प्रतिनिधि इन त धापी मनु त न न्ह्यान्दु तर वेक अप स दक्वेसा चाहिँ ठोए चाहिँ या देखा देखि सन्दर्भ दुने वो चाहिँ बोन पेपर चाहिँ जी थपले जसले के मफत टका ढासा जो चाहिँ तो रड यासा ल्यामोरो ढाइउपट्टि वो बोन पेपर यामा जी या ढका ढका ढामो मनु न लिब कने कसो कुनु म चाहिँ छुट्टो यान बेलगा ढाबले जी थो मिति तक दुने जन्मा जो साल हौ या चाहिँ सिरेका चाहिँ वो दिने तक चाहिने छोरासा जी चाहिने छोरासा ज्या वो प्रतिबद्धता वो मिले मजल वो अयो प्रतिबद्धता ठेकदारलाई कयौं पटक चाहिने किने ढुङ्गल तर कयौं पटक केनानो मजु जुलिएना ठेकदारी त दबाव सिजन याउ मन त या चाहिने छोरासा छ ठो टाइममा यामा ठो टाइममा सिरेके मुख लासा छौ कन्ट्याक्ट रड जुली कानुनी बमोजी म छन्त चाहिने सजाय न जुई ठुके छ छुन या दै मुखो अयो फो या सटिनी जाया कि जगा टका त्यो सन्दर्भ दुने दगैसा सहमति जु खतर वो सहमति अनुसार ठेकदार चाहिँ छु यान बिल्लाले जी प्रतिबद्धता चको दु जगा देउ वो चाहिँ काइटी भाषा चाहिँ पत्र चोलो तर वो पत्रै त चाहिँ छुरासा जन्माद्य गुजु पिसा वो ठन्डु चौपी भक्तजन पिसा सम्पदा प्रेमी तेसा अभियन्ता तेसा छुराइ चन्दाबले ठो जिए मोजु ठुके चाहिने छोरासा छिउ इज्जत वो प्रतिष्ठा चाहिने तस्को ढास उजु वन छिटो तस्को हेपे या त एजुनी ठो क्यान्सिलै या माथा यो पट्टी टक्न चाहिने छोरासा जनता आक्रोश या वे चुजु लिना आठो ठेकदारी त साइजे हेउ नेपाल सरकारी त साइजे हेउ भारतीय सरकारी त न साइजे हेउ सन्दर्भ दुने छुयासा जिल्ला ढाबले आ च्यामया किउ च्यामया गलकी छा च्यामयाको उडेगारी ख उठेदी खौटे जुलकी चाहिने छुरासा नि सरकार न चाहिने छुरासा खलावे माल ठेकदार न खलावे माल भारतीय प्रतिनिधि जे चौपी मनुटेसन थन चौपी गुजुपी नाप थन चौपी चाहिने भक्तजन पी नाप अभियन्ता पी नाप न चाहिने छुरासा सल्ल बल्ल ब्याका या उन्नु चाहिने फुके बाले ए जुली चाहिने छुजुले लगाले थो थो गु ज्या रोकेन त्यो ख ठो ज्या चाहिने रोकेयामा पुति बाध्यता ज्या चाहिने रोकेनौ खसी भने एजुली चाहिने ठो चिजे चिन्नेवा त्यो धर्म वो संस्कृति त थन चाहिने छोरासा सरकारले चौम्पीसँग उली चाहिने छोरासा गहन रूपमा चाहिने काउजी मताएका छाले ढकाटाले हन खौबै छाले ढकाटे खौबैले तो बुद्धिस्ट यो जोली चाहिने छोरासा हिन्दू त यो चाहिने छोरासा प्रवक्त चाहिने प्रशासनिक क्षेत्र लाउ जुनियाना इनके चाहिने ठो भावना मोरो मौखिक रूपमा मुटुले जग चाहिने छुदुले ढाबले जयु जयामा जग ढाल तर व्यवहारिक रूपे वो सरकार चाहिँ ठेकदारी त छापेले या मुफु ठेकदारी त छ करसे करा कारवाही या मुफु वोला चाहिँ सरकार चाहिँ छोरासा जिम्मेवारी कया जया माउ खनी तर सरकार चाहिँ छोरासा खाली ख्याथे निथे नाचो ए छ छ जमैनो छ अछिएनौ रात अयोजको जेसु न तो मचा मिति मुखो धर्म वो संस्कृति प्रति चाहिँ छोरासा थयो किस्म हचुका भर चाहिँ जयाउ मुखो एजुली नेपाल सरकार न चाहिँ सुविचाया माल ढगाटाले यदि जन्मा जयो जगले चाहिँ थयो खेलबारी या ढगाटा ठुकै लागि चाहिँ परिणाम वइ न चाहिँ नेपाल सरकारले त बालाई मुखो भक्तजन पी कने चाहिँ छोरासा कोसे भक्तजन पी गन ढाल अनुवय गुरु 26 लिडियन बिजौ जीवी गन वे मला ढाइ बिजौ जीवी अनुवय एगा चाहिँ सारा भक्तजन पिसा ढाइ चौडु तर ए शान्त बिना चाहिँ छोरासा झिउ जयामा झिउ जग चाहिँ सिरेकी लागि चाहिँ छोरासा सरकार दलै मुले तरुङ पुतिजा सरकार चाहिँ छोरासा ठुके विशेष ध्यान टेमाल सरकार झिउ चाहिँ दलै मुले आस्था यो भावना यो चाहिँ छुल्डुले ढाबले सरकार खनि सरकार चाहिँ छोरासा जयामाल कने सरकार यो विरोधे न चाहिँ झिउ उत्रे जुइ फु ए जुनी चाहिँ ठो चिजे चाहिँ सम्बन्धित निकाटेसँग चाहिँ ध्यान तय गरेका थियो विश्वास छु छिगो जिगो झिगो झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब